304 et 305 tafsir al-Qur'an de sura 18 et sura 19 qala owi hada wa dun do rahmatun ko yurmende min rabbi immorde ka jomi anni fa idha jaa asiru wa'du rabbi fodore jomi ande jaalo watto e dunde dakka amunciti dum sabu wakana latike wa'du rabbi fodore jomi ande hakkan ko de gonga wa tarakna min acca ba'dhum yoga e mabbe yawma idin den nyande yamuju hino jillondira fi ba'dhin ender yoga hono fi khawutte fi suri kandel araduru fa jama'anahum min mu'minira be cham'an e mu'bindirgol wa aradna min wi'bita jahannama yite jahannama yawma idin den nyande lil kafirina wonande hefera ben ardan hattirde we'butugol alladina ben kanat laati be ayunum gite mabbe den fi ghita'in hino ender suddode an dhikri fi wajagol janto andita fiya wama kanu be lataki wa kanu be lati la yastati'una taybe taqana ka sam annanugol gonga kan afasib alladina ikasiku ben kafaru yeddube an yattakhidunde be jogito ibadeji ya be ambe min duni ko wori lan awliya weldibbe inna menen atadana men marani jahannama yite jahannama lil kafirina wonande hefera ben nuzulan jipporgal wuli hal nunabbiukum tawson accemen humpita bil akhsarina be do perdo be amalan golle alladina ko ben dalla be tata majji boni sa'yum golle mabbe nin filayati dunya kan gurdan aduna dum kambe yahsabuna hibe sikkano annam kambe yusinuna ko be mo'imbe son an golle ulaika alladhina aqabu won ben kafaru yedde bi ayati rabbihim ayyi yomi mabbe den wa liqa'ihi hawrigol e makko fa habitat boni a'malum gollele mabbe moƴƴi ko be mari kon fala nuqimu lahum min yibinan tabe yawmal qiyamati nyande dargal waznan pesode dalika dum do jazaa'um juddi mabbe den jahannama ko yite jahannama bima kafaru sabu ko be yeddi kon wattakhadhu be jogiti ayati ayaji an wa rusuli en laabe amme huzuwan jalnuri innal ladina anduna ben amanu gumdimbe wa amilu salihati be golleli moƴƴi kanat lahum lataniki be jannatul firdaus al jannaji din ka firdaus nuzulan jipporgal khalidina ko be luttintebe fi anderton la yabghuna be dabbata an haga al janna hiwalan wayli torgal goliu law kana al bahru sinno baharon latike midadan daha li kalimati rabbi fi windugol daliyeji jomi andin nyande dargal lanna fidal baharu on beebay lanna qabla an tanfata ko adi lannude kalimatu rabbi dalu yeji jomi andin walaw jiina hasmin addi kadi bi mithlihi yeru baharu on madadan e beede gol watte nda golu inna ma andu min basharun kum neddo mithlukum sifamu yuha wa hayna matuni ilayya fadayan annama ilahukum on rewetedo mo ilahun wahidun ko rewetedo goto faman kana kala latido yarjumo tijji liqa rabbi awregol e jomi makko mi torke ma fali amal yogol amalan salihan golle moƴƴe wala yushriku wa tawakkafidan bi ibadati rabbi e dewal jomi makko gal ahadan hay e goto wayliten suratu maryam makkiyatun bismillahir rahmanir rahim kafuha ya ain sad wala alam bi muradi ko Allah andi fi ko ne de kalfe jowi en anda dhikru rahmati rabbika janto yurmende jomi mada abdahu nde o wadi e jiyaado makko zakariya mono wi e zakariya idnada tumande onodduno rabbahu jomi makko nida annoddandu khafiyan sudido qala wi rabbi jomi inni wa hanal azmu yande lo'i minni immorde washta'ala ra'su hore anden jilli ma heewi shayban puri walam akun milata kinambi do ay kayno dando mandu rabbi jomi shagiyan ko malki sar wa inni mi khiftul mawali mi huli fi ronobe lambe mi wara'i bawa wa kanat latikal imrati be ngon agiran ko fibido ndimare mo jibinta fabli o kamilla dun kay morde kama waliyan kido yarisuni mono rona la wa yarisu orona min ali yaqub ay morde be ngure yaqub waj'alhu wada rabbi jomi radiyan yarlado ala dali ya zakariya inana mene no bashiruka men humpitima men weltinirima be gulamin hebugol paykum ismu inde makonde hayde sa men sodi dam min hirsi men wadanima inde bobon fo tu me wiimo ismuhu inde makonde ya lam naj'al lahu min wadana alimogoy min kabilo ko adi samiyan inde tokora qala o ma rabbi jomi anna yakunu li kono la talantana gulamun paykum wa kanat latika imrati be ngon agiran ko fibido mo jebinta wa qad balagtu gomdi min kadile mi hewti min al-kibri immorde na yewungu ittiyan hattirde hewtugol ala dalika kononi qala rabbuka jomi ma daliri huwa dun alayya yan hayyinun ko newi dum wa qad khalaqtaka gomdi mi taginama min qabilu kaadi walam takutai ala taki shay'an hayy hunde qala ya rabbi jomi e jalli wadanin ayatan mande ko mi andirta hewti kam heba biddo qala la dali ayatu kamande mande
Allah tukalliman nasa ko nde awata yetude yimɓe ɓen sala yalen balɗe tati sawiyan fotondirɗe ko alda kadi e ko boni fus nokkugo Allah ɓe to ko alda e nyaw fa kharaja o yalti ɓaɗe baltati hewti ala qawmihi e hore yimɓe makko ɓen o yalti o yehi minal mihrab o yika mihrab fa o wahayni alegoy o sappi legoy o yebbi layn faade mabɓe ans kon he awa sabbihu bukuratan wa ashiyan julede subbu hino ɗon de